Akusalaleki-ke manje endlini, kunomsindo othusayo. Ngathi khona iy'poki, sengiyaqalaza bafethu ngithukile. Ngakusasa ekuseni before ngemsebenzini ngithola i-call evela kumngani wami. Umngani wami wakudala engamgcina sisabantwana. Angitshela ukuthi usendaweni la engihlala ngakhona. Uthola umsebenzi omusha, ulele ehhotela, uzoba khona ehhotela up until i-company imtholele i-accommodation. Angempela umngani the following day afike endlini kube mnandi sijabulelane sixoxe kube mnandi nje. Mangabe sehambile umngani ebusuku umsindo lo kade uthusa ngayizolo ngiphinde nguzwe futhi bafethu. Ake sinini 3 days later umngani useyafika endlini uyakhala manje ungitshela ukuthi i-company imtshela ukuthi kube nama delays kwi-project le kumele ambe osebenza kuyona, so i-company ayikwazi ukuthi afford ukumkhokhela i-hotel if kuukuthi i-project i-on hold, izocela ukuthi azame alternative accommodation. Umngani uyakhala-ke manje ungitshela ukuthi phela yena bekade engasebenzi angeke afford ukuthi akhokhele i-accommodation la eGoli. Umngani phela usuke eThekwini nami ngisuke eThekwini kodwa sengihlala eGoli. Ake umngani ngimtshela ukuthi yazi ukuthini, ngizokhuluma nohusband wami ngizomfonela ngimbuza ukuthi angazizwa kanjani mangase mina ngikuhlalise okwesikhashana kuze kulunge indaba yakho yasemsebenzini, ngoba umnyeni wami vele phela bafethu usebenza umsebenzi othorishanayo, bayathora emsebenzini wakhe, so isikhathi esiningi uhlezi engekho endlini. Ake ngempela umngani usemuve inike manje nami okwesikhashana indoda ivumile. Ayikuthekuse njalo ebusuku ngiphinde nguzwe umsindo mangabe ngilele. Ekseni ngivuke bafethu mangabe sengiyemsebenzini ngimbuza umngani ukuthi umngani yena ulale kanjani, awumhluphanga lo msindo lo kade nguzwa ebusuku. Athi umngani yena akazazwe lutho. Ngithi mngani musu ukudlala ngami, sho ukuthi usunamahloni ukuthi umuzi wami mhlawumbe kunezinto ezipokayo. Athi umngani mina ngikaze ngizwe lutho mngani, kodwa kulungile mubuye emsebenzini before silale kuzomela sithandaze sikhuleke ndawonye sixosha amadimoni. Angempela ke ebusuku saguqa phansi nomngani sathandaza. Umngani uyakhuleka uyathandaza umngani, sakhuleka sawaxosha amadimoni. Ayingalelo langa ngavuka nje ngirestile, angizange nje ngahlupheka ebusuku, angizange mina nguzwe umsindo. Mina mangabe ngihambile ngemsebenzini umngani uyasala uba busy ne-social media yakhe, sho ukuthi umngani une-content yokuthandaza on social media, athi ucela sikhulekisane mangabe sowosisi akukhulekwe ndawonye sizama ukuthi sivulelelane ifuba sixoxe. Sho ukuthi umngani uthandaza on TikTok, unabangani on TikTok athandaza nabo. Mina angiyazi lo yonto because I'm not on social media. Ake indoda yami ibuye indoda yami kumnandi bafethu sa-enjoy uthando lokuthi indoda ibuyile, sibukela i-TV, sibukela ibhola ndawonye, kugonenwe kufudumele nje kumnandi. Umngani lapho uyivalele ekamereni akaphumi. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe usinikeza isikhathi mina nomuntu wami ukuthi sibe ndawonye, umngani nje uyidlalele ekamereni the whole entire time. The following day ke sengisemsebenzini indoda isele yodwa. Umngani aphume ebathroom engaqokile emapunapuna ehayiza. Hayibo mangabe ebuzwa indoda ukuthi uhayiziswa yini, athi yena ubone umsila wenyoka uthi pheshe lapha yana ebathroom. Indoda akuyibheka inyoka, indoda ingayitholi, akunanyoka ebathroom. Shokuthi umngani unokuhamba sometimes, athi uye kuma interviews angalali endlini ngalo malanga lawo, athi hayi uye kuma interviews kanjani uyofuna umsebenzi kuphi, akafuna ukuthi angibotharishe ngoba uyabona ukuthi indaba yale project emlethe lana iyadelaya. Vele ke nami ngangi-understand sometimes ama projects before aqale kuyadelaya, it's just that umngani sho ukuthi bambiza kusa-early i-project ingakaqali. Ake mina ngumuntu othanda ukuphuza i-coffee kakhulu. Umngani ngangimxoxela ukuthi indoda yami ayithanda ukuthi ngiphuze i-coffee elingaka because yena umuntu ojimayo, yabona ithi nje i-caffeine eningi lengiyifaka emzimbeni wami. Ayi madoda ngivelane nje ngizwe ngiphethwe isiyezi ngalolo langa, isiyezi kube ngathi singishaya phansi, singizacazza phansi. Ngibona ukuthi ngathi ngiyagula-ke.
ngihlale esofeni ngithi ukurelaxa kodwa nje isiyezi ngiyasizwa noma ngihlele esofeni isiyezi ngiyasizwa. Ngingene ku-TikTok because i-2K lasemsebenzini lathi lona alisawusebenzisa uGoogle, seligugula ku-TikTok because usheshe uyithole impendulo on TikTok. Hayi ku-TikTok-ke ngiseshe ngisho ama-symptoms enginawo ngibuze ukuthi ngenze kanjani, iyiphi i-remedy engayenza ekhaya ukuthi le nzululwane engathi nje ngiyadronkeka, engathi angizizwa kahle, kube ngathi ngizozacazeka phansi, ngayiqeda ngani. Hayibo, uma ngabe ngibhizi ngiscrolla ku-TikTok ngibona uChomi, ngibona umngani on social media, uma ngabe ngithi umngani une-content yokuthandaza, uthandaza lokho, uthandaza qeqemuke, umngani unabangani abaningi on social media. Mina ngiyazi yonke lento leyo, umngani ngihlala naye, ngiyabona ukuthi ama-video akhona lana enziwele khona la endlini yami. Hayibo umngani, ngiyabona nama-comments, abantu bayakhomenta bathi ayi cha bekumnandi ngenkathi ufikile endlini yami sizothandaza nini. Hayibo abantu abaningi, kwakhona ngisho nosisi omthegile-ke, kunosisi omthegile beshuthile bendawonye esho ukuthi prayer sisters, prayer partners, yabona. Finally ngize ngihlangane nomngani sizothandaza ndawonye, usemzini wami sizothandaza. Just Maria mama ngabe ngithi ngiyabuka leyo date leyo, i-date le umngani athe kumina yena uye kwi-interview ngayo. Umngani kuyimanje akekho endlini kodwa uthegiwe laphayana ukwenye indawo, kumina uthe uye kwi-interview kanti umngani uyothandaza nomunye umuntu somewhere else. Ngimbuke lo sisi bakithi, ngiyambona ukuthi usisi othobile impela bayathandaza. Ngithi ngiyabheka nabanye, hayibo umngani baningi abantu abahambela abathandaza naye, bayasho nabanye ukuthi hayi ku-comment section, thank you very much for Chomi for visiting me, like bekumnandi sakhuleka, sengiyayibona i-breakthrough empilweni yami, uNkulunkulu muhle, cha ungithandazise kwazwakala, ngiyawubona nje umehluko empilweni yami. Hayibo ingithuseke yonke lento le ukuthi uChomi uyathandaza, uhambela abantu, mina ngazi ukuthi uyofuna umsebenzi, kodwa ke akusiyona indaba yami. Ngithi hayi siyokhuluma mangabe esebuyileke. Hayibo bakwethu, ngicela ukunitshela ukuthi into yangiqinisa ngaze ngaye esibhedlela. Udokotela mayafika esibhedlela enza ama-test asho ukuthi uyaqala ukuyibona lento le, athi kumina nje ithumbu libhobokela bhoboka laphela, aka-understand usikwenzakalani. Angitshela ukuthi bathathu abantu abanale problem efana neyami, nakwezinye izibhedlela bakhona abanye abantu abawu-2 abanale nkinga le efana neyami. Ake udokotela wake wasihlanganisa wasibuza ukuthi intoni ecommon kuthina, mhlawumbe ukuthi yini into nje thina esilinkayo sobathathu. Mina at that particular moment akufika ngalutho, into ize yafika mangabe sengilele ngedwa embhedeni, ngakhumbula ukuthi hayibo lo munye usisi ubuso bakhe ngike ngabona ku social media ecommentile enoChomi esho ukuthi ngiyabonga sikhuleke kamnandi, bekumnandi sithandaza, waze wafaka isithombe sika Chomi bebamba izandla bekhuleka, wasipost isithombe sakhe wamtheka. Nkosi yami, ngimtshele udokotela ukuthi after sengimtshela udokotela ukuthi nansi into ecommon between, nansi into esilinkayo, sinomuntu esithandaza, umuntu ohlala nami endlini yami uthandaza nomunye wabo, kanti nalomunye usisi naye weconfirmile wathi naye uthandaza naye usisi. Ayi abawu-2 badlule emhlabeni, nami nje ngisesibhedlela ngilwela impilo yami, kodwa udokotela uthi amathemba okuphila akasekho. Lapho-ke uChomi seloko wahamba lokho akaze abuye azongichecka abone ukuthi isimo sami sihamba kanjani, ngenza kanjani empilweni. Seloko nje wahamba ewumuntu oye kwi-job interview, akafoni, akatholakala ocingweni, ucingo lakhe li-off. Mina lapho ngilwela impilo yami esibhedlela. Family, ngicela ningakhohlwa ukuthandaza ngoba asilwi nenyama negazi, silwa nemoya, imoya esingayazi, imoya esingayi-understand. Ungayishiyi indawo yakho yokuthandaza, because the minute ushiya iposition yakho yokukhuleka, lapho-ke usushiya igate lokungena empilweni yakho livulekile, widely open, la ngangena noma yini, because i-post yomuntu oprotecta wena kusuke kungasekho umuntu kulo position. Ningayikhohlwa, ningayishiya indawo yenu, sikhuleke ngazo zonke izikhathi for i-protection yakhe.
Family, ngizosibeka lapho-ke isitori sethu kwanamhlanje iyolalibonene ey'torini ey'landelayo. Ningakhohlwa-ke family ukuthi sithengisa imovie esuselwe encwadini ebizwa kuthiwa Impi Yabomdabu Isethunjini for abafundi baka-grade 12. Le movie-ke family imnandi kakhulu, yenza ukuthi umfundi ayi-understande kangconywana incwadi. Baningi abafundi sesibafundisile ngisho nabafundi ba-last year and the year before last. Abafundi bonke abafundiswe yithina-ke bakwethu bathola o-A. Akekho umfundi nje ofundiswe yithina ongawutholi u-A esizulwini. So mangabe umzali unomntwana ofunda u-grade 12, thengela umntwana imovie. Ungasixhuma ku-WhatsApp enambeni ethi 079 337 2464 079 337 2464. Siyanthanda kakhulu. Isiyolalibonene ey'torini ey'landelayo. Buzz SA to all social media platforms.